Mwiriwe neza mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe hano kuri Burundi News TV. Turabahaye ikaze mwebwe mwese abakomeje kubana natwe. Turi umugoroba kuri uyu wa kane ku itariki 29 kwezi kwa gatanu umwaka 2025. Munyemerere turebere hamwe ibikomeje kuvugwa mbere yuko mugera by'umwariko mu buriri. Birumvikana ko twasatiye amasaha y'umugoroba cyangwa se mujya mu bindi by'umugoroba cyangwa se kubajya mu kazi k'umugoroba. Reka mbasabe mubanze mwumve amakuru agezweho, mubaze mwumve amakuru akomeje kugenda avugwa muri kano kanya, amakuru akomeje kugenda sakara hirya no hino, cyane cyane amakuru agezweho. Muri aya makuru ndakubwira yuko u Rwanda rwamaganye ubutegetsi bwa 23 muri Kivu zombi. Ibi byabaye mu gihe kandi by'umwariko u Rwanda rwakomeje kugenda rushinzwa kugira uruhare mu gutera inkunga uyu mutwe wa 23 ndetse mu gutera inkunga uyu mutwe. Baravugaga ko rero u Rwanda rwarutanga abasirikare, ibikoresho ndetse n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo, ariko u Rwanda rwarabihakanye ndetse rugaragaza ko nta ruhuriye n'ibibazo bikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwanzi duhanganye nawe rero n'ubu ngubu turi mu biganiro i Washington DC n'u Rwanda. Uyu ni Patrick Muyaya usanzwe uvugira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru, akaba n'umuvugizi wa guverinoma y'i Kinshasa. Ibindi byaje kugenda atangaza. None bihagaze bite? Nyemerera muri kano kanya mbivugeho, bisobanure niki cyatumye Muyaya avuga aya magambo, niki cyateye u Rwanda kwamagana ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi bwa M23. Mbaye ikaze mwese muri uyu mugoroba, mbaye ikaze kubakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Kanda subscribe kugira ngo ujye udukurikira, utanga igitekerezo kandi like ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Nibyo by'umwariko mbifurije kugira ibihe byiza n'umugoroba mwiza. U Rwanda ruri mu bihugu 12 byamaganye ubutegetsi by'umwariko bubangikanye n'ubwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa 23 maze igihe warashyizeho mu bice byo mu burasirazuba bwa kiriya gihugu by'umwariko ugenzura. Umwanzuro wamagana rero buriya butegetsi wafatiwe mu nama ya 12 yo ku rwego rwo hejuru y'urwego rw'ubugenzuzi bw'akarere mu mahoro, umutekano n'ubufatanye muri RDC ejo kwa gatatu yabereye i Kampala mu gihugu cya Uganda. Ni inama kandi yayobewe by'umwariko na Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. U Rwanda rukaba rwari ruhagarariwe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, Generali Lieutenant James Kabarebe, wanabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Abayitabiriye kandi barimo Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi, cyo kimwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC Madame Therese Kayikwamba Wagner. Umwanzuro wa gatatu kandi w'iriya nama uvuga ko abayitabiriye bamaganye gufata ubutaka ndetse no gushyiraho ubutegetsi bubangikanye by'umwariko bikorwa rero n'umutwe wa 23 ufashijwe n'ubufasha bwo hanze nk'uko bigaragara, ariko hatatangajwe ubwo ari bwo. Banasabye ishyirwa rero mu bikorwa ryihuse kandi ryuzuye n'impande zombi bireba ry'umwanzuro wa kanama k'umutekano ka ONU by'umwariko wa 2273 ku itariki 21 Gashyantare 2025 cyangwa se muri uyu mwaka. Mu byo umwanzuro wa ONU rero uteganya harimo ko 23 igomba guhagarika imirwano, ko rero ako kanya ndetse no kuva mu bice yafashe n'u Rwanda rukareka rero rundi gufasha M23 rukanahita rukura ingabo zarwo ku butaka bwa RDC nta yandi mananiza. Ibi nibyo bikomeje kugenda bivugwa. Ntacyo M23 yesi itangaza ku myanzuro y'iyo nama. Uyu mutwe kandi cyakora kuva wafata imijyi irimo nka Goma na Bukavu wahise ushyiraho baguverineri b'intara za Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo n'abunganirizi cyangwa se abandi babungirije babo, abayobora imijyi itandukanye mito ishamikiye kuri iyo yindi. M23 kandi yanashyizeho ba meya biriya mijyi rero by'umwariko ndetse n'indi igenzura nk'uwa Bunagana, Rucuro, cyo kimwe n'abayobozi bazimwe muri teritwari usanzwe ugenzura. Ibi ni bimwe rero mu bintu bitakiriwe neza n'ubutegetsi bw'i Kinshasa, ibyatumye hakomeza kugaragara urunturuntu ndetse biza gutuma abatari bakeya bakomeza gushimangira ko uyu mutwe nta gahunda ufite yo kuba warekura ibice byiganjemo ibice bamaze kugenda bafatana. Nyamara kugeza ubu ngubu amakuru akomeza kugenda atugera, akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza ko ku ruhande rwa Joseph Kabila Kabange wamaze kugera hano mu mujyi wa Goma, ngo yaba afite gahunda ndetse n'intumbero yo kugerageza ndetse no kurebera hamwe uburyo bakomeza kurwana ndetse by'umwariko bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye biganjemo abayobozi bagiye
batandukanye akaba ari bamwe mu bantu bakomeje kugenda by'umwihariko bashaka uburyo bahirika bwana Felix Tshisekedi Tshilombo nk'uko bikomeza kugenda bigaragara cyane cyane bakaba bifuza kuba bamutembagaza ku butegetsi. Icyakora ku rundi ruhande bwana Tshisekedi nawe yakomeje kubabera kasongoyihwa kuko yakomeje kubabera ibamba agaragaza ko nta na rimwe ndetse atanateze kuba by'umwihariko yahagarika ibigendanye by'umwihariko n'intambara cyangwa se ibigendanye no kuba yakomeza kwinjira muri izo gahunda nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda atugera rero muri kano kanya nk'uko bikomeje kugenda bitugeraho cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho nuko Joseph Kabila Kabange akomeje kugirana ibiganiro n'abategetsi bagiye batandukanye biganjemo abayobora uyu mutwe wa 23 kugira ngo barebere hamwe niba bashobora gufatanya mu kuba bakura bwana Felix Tshisekedi ku butegetsi. Nubwo u Rwanda kandi rwabashije kugaragara mu bamaganira kure ibigendanye n'ubuyobozi bwa 23 ku ruhande rwa leta ya Kongo bo baracyatsimbariye bakemeza ko u Rwanda rutari rwahinduka cyangwa se rugishyigikiye. Mu gihe rero yavuze ko yiteguye kugira uruhare rero mu gushakira igisubizo cy'ikibazo cy'umutekano ukuza by'umwihariko kwa Joseph Kabila Kabange wahoze ari umukuru w'igihugu Igoma by'umwihariko umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru uyoboye by'umwihariko n'inyeshyamba za 23 bifatwa nk'ubuyobozi bwa Tshisekedi nk'uburyo rero bwo gushaka kugira ikibazo cy'abanyekongo, ikibazo gifite inkomoko hanze y'igihugu. Aha aba bashaka biba kuvuga ko u Rwanda nk'uko rero umuvugizi wa guverinoma yongeye kubishimangira nk'uko rero byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wa guverinoma ya Kongo akaba minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru bwana Patrick Muyaya kwa gatatu ngo mu myaka itari mike by'umwihariko ishize Repubulika Demokarasi ya Kongo izaba igikomeje guhangana n'umwanzi witwa u Rwanda, ari nayo mpamvu ibiganiro bikomeje gukorwa n'abunzi bayose. Kubwe rero guverinoma ye ntishobora rero guta igihe kubashaka rero kugira lolesi za kabiri by'umwihariko mu bushotoranyi bw'u Rwanda. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku itariki 27 Gicurasi bwana Patrick Muyaya yagize ati tumaze imyaka 2 mu rugamba rwo kurwanya u Rwanda, mu by'ukuri ntitugomba kwibagirwa ko rero umwanzi turimo kuganira kuri ubu ngubu cyane cyane by'umwihariko Washington DC kugira ngo tubone igisubizo ari u Rwanda. Nta mpamvu yo gutekereza ko rero dushobora kwemera kurangara ndetse no guhamahirwe abafite uruhare rwa kabiri ku Rwanda. Iri ni ihame rero ridakwiriye kwibagirwa. Ntabwo dukeneye rero hano kugira ikibazo cy'abanyekongo, ikibazo cyaturutse hanze kandi cyaragaragajwe mbere na mugenzi wacu Julian Paluku nk'uko bigaragara. Agaruka ku magambo ye by'umwihariko ya nyuma asobanura uwahoze ari umukuru w'igihugu nk'umuntu rero wo mu bihe bya kera, Patrick Muyaya yizera ko ubutumwa bwoherejwe na Joseph Kabila Kabange mu ijambo aherutse kuvuga bwari ubutumwa rero bw'intambara gusa. Ati navuze mu minsi yashize ko perezida w'icyubahiro by'umwihariko ari umuntu wo mu bihe bya kera. Mu by'ukuri rero by'umwihariko iyo ubyibutse wibaza ikibazo kijyanye no gukoraho rero igitugu. Mumbwire ko rero by'umwihariko turi mu rwego rwa demokarasi aho we n'umuryango w'umwihariko wa politiki bahisemo kutitabira amatora, mu gihe muza kuvuga ko rero mu gihe gukuraho igitugu by'umwihariko muzabukuraho mu buhe buryo rero by'umwihariko ni ngombwa kubwira abo dusangiye igihugu bari Goma cyangwa se mu bindi bice by'igihugu byigaruye ubutumwa rero bubagenewe n'umwitegure by'umwihariko tugiye gukora intambara ntabwo rero ari ngombwa kwihisha, tugiye gukora intambara. Kuri uyu munyamuryango wa guverinoma yasuminwa rero kandi igihugu ntikifuza gusubira inyuma. Kumbwe za EADC ntigifite n'umwanya wo gusubira muri ruswa cyangwa se ubwumvikane buke. Bwana Muyaya yakomeje agira ati igihe navugaga ko rero ari umuntu wo mu bihe byahise mu by'ukuri nibyo byashize. Abanyekongo batagikeneye by'umwihariko amateka y'intambara, amateka yo kumvikana n'amabuye y'agaciro yacu cyane cyane n'u Rwanda. Ahahise ha ruswa twamaze rero kubivuga bihagije ko atari ibyo, kandi by'umwihariko uyu munsi ndatekereza ko twese tugomba kwibanda kuba rero inyuma y'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo ku kuntu rero twarangiza iyi ntambara n'u Rwanda. Dufite umwanya muto wo gukoresha mu magambo agamije kudusubiza mu bihe byashize, tugomba rero kwibagirwa rwose. Nyuma yo guceceka igihe kirekire rero wahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila Kabange yagize icyo avuga rero ku micungire y'iki gihugu
gihugu kuva yahererekanya ubutegetsi na Tshisekedi. Antoine Chilombo mu isesengura ry'ibibazo Joseph Kabila yashushanyije RDC mu ishusho yijimye kandi irimo akajagari, imibereho ya politike n'ubukungu n'umutekano muke. Kabila kandi Kabange yamaganye icyo yise imiyoborere idasanzwe ku butegetsi bw'uwamusimbuye Félix. Mu bibazo rero byavuzwe harimo rero ruswa, kunyereza umutungo wa leta ndetse no gukoresha nabi rero ubutegetsi kugezaho rero ubushake bw'umukuru w'igihugu ubu ngo rero bwasimbuye amategeko y'ikirenga busumba itegeko nshinga n'andi mategeko ya leta. Kubwe rero ingaruka z'iyi miyoborere zigaragara cyane cyane by'umwihariko ku baturage ndetse no ku rubyiruko n'ubushomeri, ibirarane by'imishahara, gusubira inyuma kw'imibereho, guhunga icyaro, ibyaha byo mu mijyi, inzara ndetse n'ibindi. Nyamara abo ku butegetsi bwa Tshisekedi nabo bakomeza kugaragaza ko uyu mugabo ku gihe cy'ibintu bitari byoroshye ahubwo rwakingaga ndetse habayeho ibihe byo kwamagana ubutegetsi bwe n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo byakomeje gutuma batari bakeya bakomeza gushimangira ndetse no kwerekana neza yuko uko byagenda kose intambara ishobora kuzarota. Mbashimire abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe, mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza, mbifurije gukomeza kubana natwe, tugaruke mu kanya.